Kada se pojavi potreba za promjenom kupatilskog namještaja, postoji velika dilema da li se odlučiti za izmjenu samo jednog najpohabanijeg i najpotrebnijeg komada ili izmijeniti cjelokupan namještaj i time stvoriti novi ambijent u svom kupatilu. Prilikom uređenja ili renoviranja kupatila akcenat se većinom stavlja na izbor pločica i sanitarija. Malo ko u tim trenucima razmišlja o namještaju potrebnom za odlaganje stvari kojih u kupatilu uvijek ima poprilično. Savremeno projektovanje i planiranje nalaže da ovaj prostor treba opremiti namještajem i sanitarnim elementima koji će funkcionisati praktično i koji će zadovoljiti određene stilske i estetske zahtjeve. Kupatilski namještaj i opremu čine razne komode, ogledala iznad lavaboa, slavine, ormarići, police i kupatilski aksesoar. Što se tiče samog namještaja, prije svega, morate znati tačnu poziciju, odnosno dimenziju prostora koji vam je ostavljen za samo postavljanje kupatilskog namještaja. Gledajte da iskoristite maksimalno mogući prostor, odnosno maksimalno moguću širinu, zato što svaki centimetar koji dobijete postavljanje kupatilskog namještaja ćete koristiti za odlaganje nekih dodatnih elemenata i materijala, kako u samom korpusu namještaja koji se izvlači poput fioke, tako i na samom ploči lavaboa koji predstavlja sastavni dio samog kupatilskog namještaja. Kolekcija Tijana, fabrike Rober iz Srbije, je jedna zanimljiva varijanta kupatilskog namještaja koja je svedenog dizajna. Bijele boje, kupatilski namještaj je urađen od medijapana što se tiče samog spoljašnjeg dijela, a korpus je urađen od iverice. Keramički lavabo ravnih linija omogućava da se može koristiti i ta površina za odlaganje aksesoara ukoliko niste birali kupatilsku galanteriju koja će se kačiti konzolno na zid. Sam namještaj je bijele boje, radi se u nekoliko dimenzija. Kod nas u salonu su izložene dimenzije 60 i 90 cm širine. Pored ovog namještaja imamo još u ponudi namještaj Salgar, odnosno kolekciju Noja, koja se radi u više različitih dimenzija. Kod nas je izložena dimenzija 70 cm širine, također može se poručiti u bijeloj i u nekim drugim završnim bojama i teksturama. Bijelu boju ćete birati ukoliko su vam ostali elementi dosta naglašeni i na taj način ćete odabrati neutralnu boju kupatilskog namještaja za vaš prostor. Međutim, ukoliko su ostali elementi svi svedeni i želite da napravite zaista akcenat samim namještajem, onda ćete birati namještaj u boji. Sama kolekcija Noja nudi nekoliko različitih završnih boja i tekstura koje mogu imitirati kako drvo, tako i neke druge vrste materijala, što je opet dobra varijanta prilikom porudžbine jer možete uklapati same nijance, boje, teksture drveta ili bilo kojeg drugog završne obrade namještaja uz vaše postojeće kupatilo. Naravno, ukoliko ste ograničeni konstruktivnim sistemom i ne možete odabrati da konzolni namještaj bude dio vašeg kupatilskog ambijenta zbog nosivosti samih zidova, fabrika Salgar je napravila na taj način i jednu interesantnu ideju, odnosno realizaciju u smislu da svaki konzolni namještaj može se poručiti sa dodatnim nogarima koji se pričvršćuju na sami namještaj i oslanjaju na pod. Na taj način svaki konzolni namještaj koji oni imaju u ponudi može postati i neka varijanta samostojećeg namještaja, odnosno može se napraviti taj dodatni oslonac i namještaj se može montirati i na zidovima koji nisu noseći. Ukoliko planirate renoviranje vašeg kupatila i želite da odaberete odgovarajući kupatilski namještaj, možda jednom od kolekcija koje smo pomenuli ranije, sve ove kolekcije i naravno još mnogo više elemenata možete pronaći u svim prodajnim salonima kompanije Cerovo. Izgled i kompozicija pojedinih komada kupatilskog namještaja zavisi od vaše lične estetike, realnih potreba i rasporeda ostalih elemenata u kupatilu. Ukoliko se odlučite za jedan od stilova, bilo da je riječ o modernom, klasičnom ili minimalističkom, trudite se da svi elementi budu saglasni tom stilu da bi sve djelovalo kao skladna kompozicija. Krajnji izgled treba da je takav da kupatilo bude što prostranije i da vam je sam boravak u njemu prijatan i komotan.